me eje mamponi bi o bia ne se everybody shower na we shower na me shower do position bia na so shira obi oto awoso obi oto awoso ene se wo boa me esi school wo boa man kola bia se bi onni bi ono so wanya bi America first Sunday congressman and as assemblyman the even assemblyman to your level and as parliamentarian now we'll give you back to your committee like I say we need papa you see and I was so trust the na wetin ya abo community just say uko school mampo na ye wo na uko school no papa bi o ka cho se e kan wata adi shemi bo belt e enu nyina e ka ho it community na abo wa module level ya wonna mabontia na dwo o ka cho se kone kosua de onu na o part of the community ti everybody show now be you teaching ni e wo kuma wo bo kuma so nya wakotiman kan no wo hono ukubufo no nya nso mfaso ti kakaka obetim dia bo wo to cement ba kwa amaye wo to chance dan one packet bi amaye ene na wo give back to your community ti meji every mamponi and as every Ghanaian bia se be yankopon afa wo so aduro wo ba boa wo community na rade ade e share money we do obi obeja me bias e bon pa ese mo nyina mbaboa me na project ye na yakate so no na project na etimi afa no ntoma na ya ye 10 na bi afisi se bra na ye ba be